ne yere ama wo takorade eno no so ofroka ebetwe kora bebatwede ebe wintin froka ebe wintin takorade pa kwa tinti sister ye nsuro ka nkwanhia etwa wana nkobra oba ama utwa nkobra 6 parts ubetwa pra twa nkobra ana na hodi akobra ni o river pra na utwa etwa pra ebe tiriare na oba ya ne se oba no so obeto no so no so nye tiketo ta kumu ankasa enti aye pinso emai mienu wa enra asem ne ekoso case number 1 eye feedback Abigail Buama where complainants accuse sister ama and we recordings one mienu na akwati akotum all day in court. Allah wallahi Abi me wa no ma me yete say ade no saka san ene say ma me we no wabre na asem wabre ni dia ma yemia na sorry ko na de okota krade nso nkofa ne kanko mpento ato abia mo am de asem ne ba na fedu TV so na fe mu dwane no obi frem ebusia Abi enura wo phone ni nie de kakosi ya ne se wo se niema no a ama ba be se no wo video yi wo phone ye se ekoye no ama na yi hu sika 3 million sanse be ma no o mo twe ne ho kora no kobo be hyi woni kobo bi ni ho ti amen na etua 3 million no de awade de ye de ko se ekoye ne so no mo se wo phone ni system no ti minimum tap kora ya phone okoto ya ni system etu o ma timi anye eti se no ye ntimi anye phone nti no ene makro no ye hunu ewuraba de mpesi ebusa wo ne say my reasonable price woni ema ne bo ye se wiase wo ma nyonko bo kabonia ama wutie ebi wutie bi na ye hunu asem no ka tetia ena mienu owura Collinsi ye call office arefo ne atiefo mibusa no se mai mienu amai de wa ne ho ade ena separation bai ena o masaka bom ena wafa wo so no ne wan awo enti omumu wan ena wo wale na no wale wo mu mienu nyina wo so ntimi ne Abigail ne ntrabiem na entokwa no ene entokwa ko ni nuabobo no edoso abi su se ne da wo wu mo enkwamo wo nya abrante no eti abi yegina ya wafidie so haya ne be kan se ne se ba bia kyekyera boa e wona yesane no wokuyi wose wo mpe obiem obehwe ne ba wuti ase ana wonti ase mame madam menti ase wonti ase na be ma ne so ope on da ase no so onya dawo tu bende madam obefa me no wanka ntwem so ne metwem ka twem so ne metina awane me okaso no tena no wawale wo di for my calling se metransi na nsem na eyi ba no so ewrade bra ya hia o yeso mpe ne ho asem kura o obi onim ni bia so mpe ne ho asem kura na ra ono ni problem ene na topa mpe ne ho asem ni problem pa no ene na topa na ko mpe ne ho asem ene so akote akotumu kole ya investigation wo wachi ya asem no ba ye ntra so di omo ka nyina ne se wo ya ba mu a ompon wasam ye se wonum kasa ye se sa na ne maame ne papa nso te enu ti no onu ni sika no a abofo na ha dan di ama abi se de be na omo bai na sum be dan e betwo no Collins se ababa we se wo be se ne pe no wan kasa one ne betwe mpena etu owo mu ankwam onu di be se ne be si o ye ndai ubende Medase. Dia hokana dia ewum. Se na okofo ba undimi ngaze mebefa na watwempena keke. Ba na ne ye ne subia oda na di no. Ifia metimi ya mebra fi. Da bia mebra ye no kura one ne ntokwa. Na tunufu a omfa. Ndi ni pase ne mintimi ne nkotena ma ne nyi. O se na mo no so tinamsa Okofa wait tinache sa sister na ne tin kai papa nka nko wachi sa na tie da mwana wa amwa me nti na me hunse ya me sa akofa foforo because me kofa foforo kura on be se me no be wo na nkura na so do so
is ono de na kan wa me kuta 5 ndi nko ba so kwa akofo biara na kwa akofo biara na asem ni mu da ono no kan de nya de se meeting na tana na ye den ye se wa bo dua ne hyem kura ona ne dua no amebu ma Miss Abigail obema ya wo so pen na wo mu Nkomo oni ne bewi wa bo ne dua so ne dua hyem 3 weeks ni wona ne saa no wo a wo ba wale hwan me ba cho me bo ne dua no me ye mfonso me frame masika chere o me kura manyana me frame na me ne phone na say ya na wo katakata ani abie no ya ahokyira na nyina ne me nyina ya ntokwa no bema no me nyina wabumi ankasa me yare na mete wo me ba ne so kura so yare ma me de ne wo hospital intimate wo me na sa wade we no a wo se kura atinchi na twan bema wo se wo bo wo se wo to ho ma ni nyina ene na tupam wo de bema me ni problem mami die mu ya tin mami die mu ya tin eh na Ghana for my we be de chese esimu aginam wo suru agya wo suru pila bema ne se wo mpew wo pentokwa wo ya bobonua wo se wo to wo se wo bon asema ba yi ni ntina wo yesa no me mo ni dua wo ba me office wo ka chem se wo boni dua ehemu 3 weeks wo na ne na mo ba mo ka se enkwala na enya asem na ba ye na ba ma na yi na ni a won ka hwe na enka me mo ni dua eyeden na Collins bo dua eyeden na me bo ni dua wo busa me ma se ba da bi pesa me chese so say eyeden na Collins bo mi eyeden na wo bo Collins dua ma me pa chewo mi kunu ese ne yire ne ba ya wo se me no ma no ne bra yire no ne fie na yetim obu mi wie ya okoye be ma ne ko adwuma no abebai ne me kunu no edi Nkomo ni ne di Nkomo no o se me meti fie ho no me wo ya me kwa asore no eye be ma foforo ne ma miska de kwa asore sela ne ka kire sister yi obra eniku ukun nua eyire no mbachani o se sela ne ka kire sister yi ena de toso be ma ne sani miska pampers ya me kwa akoto ye se be ma foforo enti akora ne nye be ma we ba ena obay su bo ni kuna manne obo ni kuna manne no na ntokwa ni mtina me wo me maame wo ofenso anadwobre na be ma yi frame na wo se abi me busa wasem na me se de ba asem wo se an asem se ni se na ne se la atena fie ho aka ama ba ye no o mo abona mane na me se abra Collins wo yira be se me no ma bi amadwene da no enye sa asem we na wodi betwem wo se an wo de bibia na obu ofo na me se oba na be se me no ma di asem na pese wo sa aka kire me no wo se an obu ofo atwa so na anadwene wo katin into ye na me frame ma se de to na nim say anti say ni say na bra Collins ya de bia wo fra wase nti wo fele na ne nkasa ena o ma me ne ye no see you enti me de minim so friend so one friend e ho de minim enti ma ntokwa ne mu no di 3 days no ena o friend me o mo masen o mo ko pay dine ena ba ma isimi me yi me no man free ho me so waka ache me say amenu sister ni ma edem ho me pa acho ebie na sa wona na me kama adokura me aduabo ne e ba ye no enti me ya me koyi no ma ne ye kokko hwe eda no kura me ni nyina na ko ye na me prem problem is abra Collins no kura ni nyame anim me ne wote woso ye hia woso ni me nyai enti wanti man to carpet kura mfa mama mfa dem ya na sisi na hina me mfa akura ne nto wose media minim ele me se woni mu sei enti ya wana ba ma yitwe phone of friend ne maame mo o friend ne maame no mo kasaye ena maame ne so ne me kasaye ena o ka chem sabi ko ena me se maame ni lolo fe ena wone ne ba ne kasa ne se bra Collins maame lolo fe na me mfa nko wo se mi akora ne nya me ba akora ne ya me ba enka won koma be ma foforo ma wusika na ade akọ na ase asole be ma foforo asa ma wusika da akọ pampers na asam ne nya no kura nka ama enka nkyere no na me sesa enti hono ena ma no kura ne nya me anim me din so bodua se ezo be na ade bo ni dua ma mpa chanto nyama ye omo ena me di bodua sa me ho se abrante ne be fa me free man so ba ye no se makọ baabi na se me wo ye no se be ma foforo yi sika ama me ena me kunu yi di to me so a ensunyam na emo nya no kore ena na yire ne ba ye ena obi wo tinche aka nsem a kire no ama be ma ne di aya asam eka ensuni ni nipa koro na o ka asam ne kire no oni ni me wo ba me office wan kasa wo se be ma ne so ho bon ma eno ejuan me bo tu o
na say no wo no ba bla na bra bom say wo be kunu ana me bo tu ma me yi no mana sema be me be ka che me say me ho kankan wo kan sa na me frɛ ɛso na nka bo ni dua no so e kuro be so de wo wase kropon e je say dua me enu na hye ma me pa che o me bo ni dua wie ye na so be me be ka che me say you no makɔ so be sesa akɔ so on sesa nkɔ nti ho no me kɔ bo ne bra mane bra na nka hwe enam de me twenti me twe no ma na me hu sa bra nti fa no mani bia oso aye ono so de me oso abia wo de begu edan enti me hia na nam se me na wo ka kyem se me ho kankan wo se me ka kyere wa wo ye hwan ye bra maame se wo si be ma no unya no wa boni dua mienu ehyem ti sa dua no wo ye ndey mampa cho me ye mfonso me frɛ ne se o me ye medane me frɛ no se na echina me ka wo mfi me maka wo mfi me wo frɛ na wo se da ɛda we na menya ho ya wada wo se kwasi ada eduru ho a wo frɛ na wo mfa call ne da adi se obi phone na me de frɛ wo de frɛ na se abi baby e gina pa ne se Collins se oni wo ntina biem en pana no so no enya force wone wo na wo se wo nu abobo ene wo tokwasem ti ontimi eti wone ne yere dada yakoka bom eti eno no be wo modai madam se me se menyam wonyam resource wa ha unti eti yakwa resource no eti ye ba hwe me hwe ye hwe na se enye no krasa menyam a na wo gya me kwa ma me ko ebusuafo ye ba na resource no ya ba bibie so na ya hunu sa amanyam abiga enyam ana wonyam no a resource no wa ha na ya hunu de beye 21st clinic ne kan for the mad of expert no wa to asinti twetwe to obo emwanu me ye de nkyame a me ton aduro no wano no den dodo enye ho no boro me a me ton ne so enti bomoden ase obaji bi na wanonom se na enye ho no ya che ne 500 cedis eti wo be ya ma ya hu se wonu otimi ya adwuma no na me ma ankasa kan abeka ipa kro de 5 million de da wase se wo jeje ho me no ame de me meti akonya no mu no me nya asai no timi so mu a wano aboro me de so we be ya ye no moderate me pa cho wo so to asinti twetwen wa eboa ya no wo shi ugina ni padue you were 15 branches before I you 15 branches kabina emro me de no di machin kakra you 15 branches across Ghana Obuase Court Junction Domi Market Sunyan Kransa Techima yes Siatica expert pacho 0540311311 di for me so 5G when the amoro oh me se kabi na me bro me so upe ayi 5G when amoro asofo no ye nyina ye no imam ene de ye wadawro ma ye wuji awale di for the actually pa eno no ne husuo no kwasem ma panyine so a ene munyam gom etikopebi ko bobode ana opebi nanom ubenya bi o manager Daniel ho ehwa overseas became supermarket about post office outcome Royal Ventures anomanje taxi station any charity hospital junction den miche afi na search enterprises afa binchi ura kwekwoche opuyema ntemu ko foridua upendudu mu atu 02462702702221 preke se pa also the ohia is society for wodi ye fa sosia no wodi wo kakra se wakoma bo kinkin ye adwuma no wabre wona ye otitriti emojawie anase wo de wo kocho ba akra fa bi so na ye di aduane na wo se bia guso na wana de bia ni padua no tumi se akoden ewom ankasa obo heba clinic adwato adomanu dan heba apidank misty ena KNG wa open bebrebe no 0249761508 ana 0257472506 Integrity Keepers School school a kama ya mawo extra curriculum mo fe also a career and professional day talent show old fashioned day table etiquette ningi na da obekira kwadan se dey use for na fa o man ko ho o mo baasi o e wasu e bo no na ba ko so prema UGC ene o case ene dey anim hye o number na 0553408898 and 054714
07443 Abe Okunini Abe Yasantoa ewe bibidrom pa me pa che wosi be ma otadua nimu ago yemfa nkohwe otadua no afon obepagya no ensansan gu ho otadua no kawa no emwa kora sede Collins tadua ma ye den e ma mi ba twede ya wosi wagya obi cross ya ni agye on de to fom twenase ni nyina ya be nuro na tumi aboa no se kire se koko brayo mu haw hole in heart se kese eni nyina damami abe wosi wa no beto nche ya wata no so apatra nkwantare so 02434539 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor Lawson Herbal de Vishia edronum ni a waye adwuma aton ne ma papa ma Ghana fo ama ya gine su sei ye eno ani delay man capsules misi simu aginam wosoro jai wosoro pira ya bona baso say wo pe male vitality edro papa e wodwa so a woje abaso body 2022 a eye papa Lawson o say ade be na e ha wo gonorrhea syphilis candidiasis janitor herpes bibi pia da kwai wo ba ne be man na ye mu how de ye din na ecolos ne ne ma pay bi wadwa ma so herbal shop bia o ma mu benya bi ubenya bi Okumase KNG Apidank Misty Freddy Mens Samenko Colinak Bebiada Emrom Donsa Ebekabi Lawson Products ye jinemu papa pa se frɛ no 0242 133 and 0248 619 999 ni what scientific small boy danger and diagnostic small services boy danger no adwumeru aso pena sempa and the way our kasa no am say any ejai doctor ni modi ewu any terms ni science di any ejai ba se to no boss sa hwehwe ba bia yade ni free ba sa no de drug and say halitosis oba ni be ma wo mu how ovariances fibroids premature ejaculation erectile dysfunction penis enlargement any yade bia kidney cancers ahodo ni nyina stroke bia kasemu yade bia etwere bia da sasabro osotia na etie dwonso moja aye Dr. Nimo ye watonso Monaco Junction ye ne adansi Rural Bank ewo na edianum hwe enkran photo Ramadan mu a ye ne NS Camis enso edianum hwe 0244 087 687 and 0279 087 ama say ababa ise woni hukun sanya nti wonso awade na wuwade na awoko o wale me ware onso be ware mboche eni akwalisi ade amoji ne hoso papa bra wa hia nkwanhia papa emodo onso wale wo de wunyai mama sa me mrs wo ye me wo ye mrs wo de ekire se wo ye wo ho ade abusuafo anim wo wie no kwatikoto mu ewe bige side ya se bige so akone abeten ebi so akone abeta tine no de na mo beye mo mi no mo pesa brantie no mo kuno eju so be ware mama mboche abi say because of a phone no yesi entimi nti fa wani gauge ne ma na mesrew na ka bobi na ye hwe kwan ye befa so ebetua ma why gususu o hwe a o gauge a bebe say Abigail ye dem na ye adwuma o ye twen no man die enti say kosi ko manen enti ususu esen 150 million na wo kan die obi ase ho acho ma me 50 5,000 Collins di for my Collins me transfer na ye mfantu ne mo no ye bema die di kan amaje 3 million no se phone no mo se a free system no ai na je phone so fama me se champion no fa abiade mfama Collins osini yama ni nyina 5,000 ubesom na otretia na ade amanana
so for my mba charges what so because the name me am ko fa bae o shy nusa me ba twi nusa and then yama no kura nye ni nyina na asai me am se bi go wa yes the son man yes sa kugu ne dem o do ka the man 5,000 anodin want so abi ukun said hose no wa nim se be me onya dwuma wo wa nim se what if onya dwuma enti o bende o betre so ma 5,000 dey ye kom ene no ma ne boy dey yo dey tosu mi nu em se o pe ka se wan onyam na mo fa nto me so resource ye kura ye kire se bibi enim onyam eni ya ye dwuma nwa ye wo nurse o hen yere so adi nurse pay titi ho midwife enti ya ma ye koto kiti na odwon so ye eno hen yere eyeye ene demu ba akoi ti hwela enimu ante eti kano kremesra obi a ebufo na aba nti na wo kekasa enti se we ne bende bibi enim abi yadim na ya dwuma kasa nwa wai wani ato che dada wo ti se won na petu a wabu ahwe eno so di asam kredi e di akranti ma eye me wan wenti a sa wonyam no ne wanwa ne sei etimi si na be ma so opa na da se na so ompa tu vi sa wo ka sa wonyam a wo beti ase be ma wo bro hwede wani ase aye wo to ho sa wo ho bon wo se still wa boni dua me enu semu na ne wo so no ane me wale no ma no ma no do ma me 59 ya wonte so ye se nyin se ne so de na ese bibi enim te no so bende me se champ problem Mamba chomati. Me se champ for problem na kasa. Me da say. So mama when we say area say obia pe anigye na obia so pe asundwe. Me ma bia ni wa ya o ba ko ware sebe ne tamfo eda. Nanso asetra no ene ye no ya be koso no. Ene be ma be ma wadwene no wadi sade say me ko bonkum ana say me ko nifa. Ababa yi esene so mama wa uko hwehwemu aye a wadi adanse ese bemai ne hodwo oba ase nso ye nyina hwe so asabe ese wo sukura chase enema no em se ahye no so adodo eno nti no se ahwe ye kura mpo a ne nyina so akofa asemfoforo aba nyinsen ye aye a wo ka eho asemi oba edumre bi a wuntimi enchima eno no nche se wonyem eno nti se test wo ya ba we broni na de baaye ena ya ye ne ya hu se wonyam enti no me de ne me sene se onyintum ese wonyam e be se wuntimi mfa nyinsen enka tre bema se chinchina wonwaro first one kwa na da se ranka second one to na nyankopon ase se ye ko ye test ne krampo no wonyam ena ebie mo so enema no ya wo jere de me de nimu ebo ne de nanso wonnwene no nka hu se wono oba no bema no e wo ba ebie mo so no be mai wo jane obesumo no ene ono so no nadwuma enye eno nti wo ko fisika no e wo yenfa ye komu ne ehwe mo yetimo se ne yire pani se bio wono na te takwade wa wo bo no mo dia ya wo de ehwe ne ma eno nti ene so be mai bia so pe obi aya obeboa no ene se wo ko ne se wo de ka wo se eja na wo ma no so eno nti no se ne soft ma me ka se enka te so no wo so nte so fine ne mom so no obesu mo so eno so no soft ma me no obeka ne wo pese wo ye wo ne ade no ye nyina ye wo ha sei nesa wo kan ne soft ma me ebeji atuma ye obeka no eno na sebe obi anso ede be ye yo ana abi wonyi results ni 2% ko twa scan ankasa yengo twa scan because anu de we no me na metua antika de wa wo betua wo ka ana pese ko twa scan na ye me malami na sanfa nkomra sesi a wo be bansa na ye wie show no madam pacho say ya hwe na sahwi ni mu a me da menya me ase wonim se wonyam abi madam me enye se minimu ti sesi abi sesi ne kura ne ma ne bo no ba madam eno ma no de o ma me 4,000 Collins o se 4 ama sesi yesi akofa ba atro ho nyinsen bi eni ho ukun so age atum sa maami ne ntokwa ne du abonti ontimi phone na ye koye ne kola no wo na utu aka
bla no nya adwuma this say 4000 ne man so na wo say no enye be man ko ya adwuma de a onu betua ka nti 4000 wo so matua ne sika man na wo so e va cho niema na awo kan e wo mo se ma say ni mum but 4000 sister nyame kra na aye wadom ko betua ka se ni 1 billion ehim ade a wo ye no wa nya ade se waba na oba wonim se wo ku ne woba ne niema wo be ma ne dem na wo sister kwatugu wo se ni 1 billion kra wo ma wade we wade achew ama kasane ento a show so ma me mpo se enam be ma no so na ntokwa we nyina ba enti e kan enye be ma ne ko yiye men ni obi a me kamla wa ha wo kwa na nu kwa ka wodem be ma na yi niema ne tuguwi nyo na ko yi niema no e de asam na be ka kire wa afa no me etie de wo ka kula me mpo de one ne nka na onte so kakra wonte so ya ma ne nte so me ma ne nte so ya say ye di eya de ade me ma e bi kura twi bebrebe Mame, me chewu. Wo fi aka o yire ne kan na o de tena. Wa ka o de otwa na de tena na o de yi anu. Wo na akofa ba na atoma anu. Wo na utoma anu. Wo na utoma anu. Wo na atoma anu. Me pese me busa branch e say adomo rubber kase na say. Adomo rubber di for brem di brem judge ne kwasem wo se be ma no okra no tu kra wo kra ne keni kwase wo kase wo kra de ka wo kase 5000 kra wo gitum betu aka no enyi kwase wo yiri kwa de gitum no don't tell me or me judge me fari pa na kunyo te so ka wo mfari hize kra kwase be na kare sa no wo be se wo mu yebu fana so be se amafo e kase yemuye panyini me pagnin tia ka wo mfa de zekra oboda wo baba we hamu a na wo sagum no mi nam ko dare so o ka tsese mi bi make ka sa sam ko nchira ye eno ye nya botra ma mo afa de mo pesa mo kira mo se obi baba yo o ya de o ka se wo yo obi ba babu na no papa ni kura da moja adamoja wo ka se ye ka se ye twa na ye den na wo fa ni adamoja nya po na mapo no judge wa dawro ma abranjo fa baba wo ye ni ye kwa sasa makwa ye fo bi ba ye ni ye ye ka se ma do no sia ye ka so no do no sia wo ka se nyam jajam so ka kwa ka fa ngodi ka ba bo tete of yo sa amwa ka baba wa no ta kwa sasa na ka che misra wo jaji wo se ma de man fa che me ai mamu nya sa ade amu ye no wa fa ni pa no so mpe no wo yire wo so wo yire wan ka no kra kire kwa fo bi ba wo ni sa wo abi ga na ni ade bo ni abobon ti ana ma ni wa ye hi enso wo ka ni bre aye say wo ka ni bre so for bread mi ensa uto ko ka so nyishi bread mi ensa na atoma no wo ba na manya na wo mko wa de mkuta niema wo ko fa ne se no tie wo be ka tese no ho kan kan wo ye shame wo ko fa ne se na no tie aka be fa no ye ko ka be janke kekese miniska kika ko ka sen so me penyin ta ka mun ko ando ba jam de me no asi ka be tasma me ka che wo Collins mo ma ye hudi ye ne demokrata wo me sheska no na ye hunu ama wo me sheska no wo na wo se ne ma no oku won se ne ma me srew we di obuo ni di ama wo eti sa mo mpesa ne efre ayi ohina pia ye efre police ne ngi police case a ne ye nko solve asem no police station ko kan court no ko ne ade utuma na eniama kro no ko wako kamla se obi niama guni ku dem wa be niama na to agu o se ne 100 million shim no aka kire o se mentua ye tie o ante 4000 so my no the mestre one ne nka na onte so kakra mo because me ana me ye ju one ote one okura no sre no because wo ma be ba ho nso ma be ko ho eti be ma ba ko na mo wale no mo nya aka one ote one sre no ti ase ma wa fre no na sre no bitim but madam abi o de ma anya ni but ye nyina on say obi ekitamba nti mesro we wa unim se be ma na onya scan bi nti amia na me dipa ade ati ama ade nti mesro de ati meso kakra abi okura se na wo kan no o setene so wo ba ofie ho se de wo kan wo ba office wo kan wo se ne ma ne bedi akwama no be ma ni onya dwuma wo firi mu na wo firi gari na wo de ahyenkora no wonye ni paboni ni na so problem eye wano no edin na yawo na wo de yesa ne ma ni ti wo kura he abi wani ama ne kura wa hu aka be den ye fa ne sakrofo be wi me cha che ni mpo be ka kire me se
And no man was selling and go baby my young was Juma and Yahweh, dear. Ma, what are the dear? Yeah. Off. What ye? Walk us and also the chain of collar. PM. What's it in a so? Ama, 4,000 here and a normal board. Ama, what's it for? Near my boy, do bend day. So my mess were no. How be money saying? So my only open panic on my money 2,000. 2,000 the many and no could call my set and Mubusa sister 6 million to 7 million. I don't know Robak last hour now took Cassiano and then what talking as I say? At 22. Eh, any also bosom be the best of my dear Jumana. So great measure. Now, sir, any party. I'm away. Move with the time. 4,000. Or see on to so 4,000. So my miss row. 2,000 is really shot. It's shot. About mistaken the buy near man about today mistaken in Quasi. Say I got to try and do so, but in my friend is semi pan. Mammy, any got to any Munko Namco and also Bettiasi. Or no could you watch on what on what Yanica. What you know Bettiasi. Open is that mean to me, and yes, sir, but on the on my money 2,000 now. Ama Abby, Mr. 3,000. Why? Mammy, 30 million. Ma, David. 30 million so on you. Mamma, David. Munyana yan sorry why? More than no yabre. Ama, or say 40. Ame, una would do sako casa me aduane. So cry Quincy woman, my phone will munisa me who baby out this subos nato. And so bad say buffy our plan on. Beman and a man baby our question no man go. Children baby as subos on it down. Just said you was one more a pump me what say ya. And that was the way they would say that. Why not say Mount Casa? Eh, Collins. Collins. Oba house you will be a one casa. What of mother? I but the best 4,000. Black one on one of one year now. Baby, Abby, yeah, we are. Abrampa. When you are Monco, yes, baby, and your man boy in the Shibu, Monco video. Now, yes, I was your best I see at Trasa. Not Ghana phone, you are ready for 10 million. Abobono, and the 20 men go. And the Roma for dropping. And Namonco, your power chest, Nina was a sack of fear. I chest was I chest may say, what broken hearts of Wama. Ye we are. I must obey you dropping the car. Ye one and echo, Niako her baby and Yamarunia video. Now what's an ayabe? Na Ghana ni we are singing our way. So who deserve 4,000 you know? Ye are crabby appeal. Ye to see come on. Ne we are saying and away enemy judgment. Bon, with your see. Yeah, we are sorry. Some case in co. Namon trying. Or the hospital. It's a say now, Banny, I'll be better than your video near Mano. Who quite Abigail. So I'm young video near Mandy and some now walk and whoop. One way. I I'm still for me in the partner. Aye. What's your co baby? Abram Pani, what way? Woman caught the bunny. And two train. Hey, I summon any other new. I take what to move. Abusia for any na Bishop 75. Yeah, any for say Kuma dear. The Pacha Redford will be Mrama, your wife. The days is moon, Jai, a Bishop 75. Only man is ye, full and Flemensa, and a good dear, and Fenny, Bumiso, Ningin, good dear, yes, some soon Colabanglia since I'm assuming so Cotoni Bay, Ningin Abiho.
ne bone da fom bomodin so ne be oni be chire mu omurom ye wo adehye market achi plot 17 o se ba bia obi afre na obetumi aye delivery no de abrew no ane so obefre Happy Plaza wo 0598 585219 and 05543044135 now ne yene Abon Nkomo ebusua Diamond rest of the ya ma Mrs. Anko Diamond Diagnostic Center Dr. Marina Dr. Joshua and I can say what say upese ye fibroid operation sikan kan wa wo beyi wo bra sikan bia enkan wo enu nti wa chiri nso no ha wo ho a obehwa ma wo kuma se afrem 0267018289 and 0207515623 and crying 0243176119 and Nature Medicine Consults woman na di gastro mission ayam kuro obi wa ne de ba di fagiro de furu no to cement so owu otiem gene ho anye brahim ha ubia infections ensu ogu pampan na e ba na ehu obre obabi wa sabi usia na na japade na agene ho e bon ho a me japade bon wa na agene ho onwro kra na sentene agene ni padua no ho enye kwa gastro mission bobon de ase obekwa akoje drupai sei na watimi anu na menstrual plus no no ye menstrual plus and I would be to gasto ni ayem kuro if for ojeje ho asua ne mani ye na okeka bo mu dodo mi si eba kuma say Jeff ubenya bi pene eba nimdie na nabo achi na ekus 0248778899 me pa chew we ye express group ye kwa kusua de ewa brochwe say Canada US Canada New Zealand Germany Holland ye kona kwa kujie ni papa na ne nyina nso atimi akonkan amaye o se o ye sa to fail ticketing any visa nyina oba enwa adwuma kama de amount 0249000448 and 05555006 and that's wo doctor and that's wo and that's wo e ba clinic doctor Prophet and that's wo specialist diabetes na kwasem and afa mojaboro so STI na chese nemu san yade ni nyina sciatica wo som to ne boase and menstrual disorders na se braimu how hepatitis B and we should go to ase kura na fe hu nsem nyina o se fa be dan na ebu akwa mekru eye nakisa eye Fitem Junction wase Kropon Farms o se freno was 0243649115 and 0242655325 now we see obi anu November 18th na no be free screening into new film na fa ho so ekoshimu ebi ebusuafo so mpache de ya ye ebuo nipa fa ho jim mu adanse de ne dos tisimanu madi animu bia last year ye frase this year why bi onyame aye bibi sunku bi amaw so mpache de no o sendi bi last year na boawo ana se this year ikura why bi a freyen 0554931905 line 1 hello Pachodi baby akase free. Yes I'm sorry me kase free. Asina krum. Yo me pacho so mpacha de why bi? Ni nyanye bi. Me pacho no asem ne ye kan sesi why pacho bebri. So mpacha de wo ye bi last year. This year why ye bi? Onyame ye bibi ama wo a frɛ naka sanse yenye bibi akwa. Ansa ne baby bi no e papa no masofo ejinamu. Ma here odubu ache no. Hello. Hello ma. Pacho di baby akase free. Pacho no isle mo atra. So mpacha de wasandi bi. Pacho se. So mpacha de no wasandi bi. Ebusia yesi sompa achede eno ho wasandi bi nyame aye bibi amawo say ye last year say ye this year eno ho asem na case ye be sheda bi ekwan amamo timunya botre 1 hello afternoon pachodin baby akase free
Pastor the Gloria, I'm free yet. Gloria, why be? Last year, dear, remember this year's my last year, not to be in a cut. I didn't imagine if I could not kill I say, no, I'm going to have Obi say me spend on the first career in Mindy. Me the back call you at the union. It be pretty every year, this man and friend, this going to be man. What the mom, yeah, I'm a little bit this year, more, yeah, I'm a sign offender. Yeah, that's a pa, Yami Unshrow. Eti say na yepe. Last year, this year, some patch de me yebi, de onyame ye ma me no se no obi de ne ka. Wa ya en kadere. Obeye bia na nipa no, atua ne sika de ama no. Eti bia wo so ye bi. Wunya nya bia kan ho na fa homa no. Number 2. Hello. 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 Oh, Esford. Enti se wunya nya bi nso a wo betimi afa homa no 1. Hello. Hello. Pacho di baby akase free. Obaye man Pacho, good afternoon. Kase fi pankrono. Yo, some Pacho there. Why be? Pacho last year me twice me am jiba. Yo. Now the thing is this year me of my church in a stroke. Oh, kafra. Yes. Enti oman hin kapere onim. Ata na me aka 18 days na kwame the entire wedding no. Na me cheshi ushi and me nya stroke. So mami. Enti ama I'm confused. Yes, I can believe it now. Na me be here. That's an issue. It is a wunya Sunday wo dia number na gusu na 05. Mo so amutie no radio no 0598 55 9802 Tarawan Media. Hello. Hello. Afternoon mi rapa cho so mpache de last year we bi. Because I'm here. E de na nyame aye da woroma. Me pacho. Because I'm you be adwuma. Eti na class shop bi so dem nti ni pa ka che no se class so fan bi a oto. So se bi nti ase me person me che location na. Yeti ase. Ya na o se ko fa ba wa obi aso de 20,000 ba me kwan de so so ba me 60,000 no pono. Min tell already class. Because so me treat and kakra. Na che so be ye bi no de nyame ye ma wo no no. Me pacha. Nyame onhyira o papa no nkoso amadwuma no mu entre wonso betimi abeye bi wa ye bi nso abetimi afre 0551931931 0548931931 na ye na wonyame ase enu nti ye mfa ofre ni otwato. Hello. 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 Pacho di baby akase free. Hello. Hello, di ni baby akase free. Me Pacho me kase free obwase. Why be? Me Pacho last year me. E dia na nyame ye. Ade nyame ye ne se so for ma me na me kuno yare ga se ko bibronya. Na me kuno yare me na me magu dem. Ewurade. Na me amenye na mi sika. Me ye na ze na ka me sisi ki tesidi. So for ma me catch Ewurade say na ma de we so me o se me kuno yare. Na afenfa kwa meto me na me nya wode ni. Ya me so aje wa peje me kun. Amen. Amen. Ye do friend wasi. Unya nya ya 0598 55 9802 0598 55 9802 Tarawan Media ne be bank computer so edwedi mra. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubiko Winyanka, any Erisiamobo, Enutina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Enkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yebema Enisia, any Ekrafo, Editi, na Yankwa Yetimi, Ajisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matru Fweso, 0598 559802, Meetimubim, 0598 559802, Edia was yet 1 media, na November Bosomeno, Nibe Edikain, and a yetro Ekrafonidin, and to say on Kransa, now Ukrainia, Kotrodin, I was Sompa and Kransa, GCB, Edanimua, O Sunyane Soa, Kotrodin, I was Sompa Sunyane, Night Market Wa, na Kumasi, Ekrafonina Babi Tron Woodin, I was Sompa, Yanin Rome Hotel, Dianushe, Aya Busumi Dubacono, Nide Dikain, Najumedian Wakasadi, Brana Bosoni, Nida Toswat Yunubako, Nibeboja Trada, Nadia Monte Tomoyeno, Yadiama Ekrafwe. What do you do? 1 million. What about Taco? Taco, Nadia Bombo, Nadia Bombo, so anyone is said this in so. Yami Slamupa, why are dear pa? Nesika, Nayam Sumansua, Ubetimia Ba, Avensu say, near maybe answer ye, Tisamo, and young one swa, Yebeji, Muamu be a fear chairmono, and more than Sidia, Muamunim, Sompa Achadie, 2023, Ebusia 4, Yafaya Unshim, na proposi prepa Word Ponkomu, Yanyan Kopon, Obey ye, Sompa Achadie, 2023, Ekuna 4, and Enyan Kaneso, one petit. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do na ni akiremu ho na wonya wayaresa na won mo etia kwa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade Dwana na eye eniso ane de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum ane obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba, Matsia Canso. Money, Baba, Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation, Swami, Wedifi Shadio Sunum. Hooray! 75 years. Yes, celebrating 75 years of God's grace, assessing our still worship. 1 Corinthians 15, verse 10. Weni asemwa yejina so. Enuti, tumedia udrobe pray. And yedia guakwem. 23rd September, anniversary walk. Yenina ya benanti. Swami, na ye mwedi ya trese. Onyame, oni ye dini. 24th September, symposium. And also bekoso Grace Congregation wa. Swami, 13th October, and only a intergroups quiz, and also bekoso Grace Congregation. 14th October, traditional food cooking bazaar. Yen one way kromuniane, near the akaka ye home. Say yenina ye nipa bako. 15th October, a traditional Sunday, any asori nabakwasem. A bekoso Grace Congregation, Swami. 5th November, a bear anniversary float. Nanim Pompo Swankasa, Broni Bekase, Climax, no, aye 12th November, Swami, and no ye anniversary cloth in a befra, near Sonya, Grupo Chedi and Poinimoniam, says Swami, Grace Congregation, on any Edini, yet also fre a real singing now. Samumray, Namumaya dance for, says Swami, Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation, Yedifisia at your sonum, Asum Kamu. I keep hearing voices, weeding, asking. Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi, Yahoo, Espejem, Emianimunyam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches,
any space how do ni nyina Abi Shop Jewelers yenim ne fretiti wadi somade ho jadada da ai wono no odi do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo ho. And you want a bako. Abi Shop 75 Jewelries. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adi pia. E ma opani pem. Wa hu sisiri mudi. The other best was the other bet to home. The other bet to onsa. The other bet to nine. Ye jewelries dear. Ye Abi Kumase ye room plot 17. Adisha market chiwa. Abi Plaza. Edanke sini. Ejuma phone any mut. Ejwara kopem memenda. Anopa no nsia. Kopem anwumre no nsia. Abi Shop webi. Mo amopa ne dodo mo atu. Ene bako nyina. Say ye jewelries dear. Eye Abi Shop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 na 0554304135. Abi Shop 75 Jewelry. Abi Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abi Shop. Ye wonyame. Why keep hearing voices waiting, asking. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye wo bu ni toti daman. Koyo, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de therefore to see me name yire suyi. Ayasa football. Opasima no mapasi ama no. Nebasa. Kanisa Heba Mesha ene yedi asisi moduro menum bi na me yire num bi the medro is wakeka da oyendam papa kanisa no aduro no de ye Kanisa Heba Mesha unum bi a na bawura osisi no mu eyi sisi yade nyina afiri ho na ona de me firi ha pe mokoto bi tuminika pa ma honya ha wo ye oba o bema o emfa osisi ni agro nom Kanisa Heba Mesha kanisa nya na wo man mu heba ene pharmacy shops na mu atu 40247 887-436 and 0202-990-943. Adrenya ma pimfo. Oba ma abofra no fo. Ene mofra ni murumfie dumie. FDA aji adwadie nkato yi atum. Yama arefoni etiefo akwaba. Case number 2. Johnson Boama complainant atwemamem ene ofura ya wo baaye wan wati akotomu Grace Tabuya Akius wano so watwema emem asante mantemu heya ene wo ba gangaria wano so yedina begina madaka mu Shiao Allah wallahi shele metu shele danka irim danka bam Eja Johnson pepa cho susu jiji dem na yemfrɛ fe na ubegina dakam me wo baburo ketachi me wo Qur'ani ena me wo bodu ya nananom omsi yenwie ni heya krede la eji upadi ai na ko hia sori eja hallelujah o sons of God march forward yo yeah nyina Asamoah hu bo ye ne be hwai Asamoah na IBJ why no seti maka wodu ani ma ehu wodu achi ehu wa mama te akotomu mi ku ya bo amantimi ani boss wa me se bo ama yo odro ne wo mu a ne ma nso kokama me Asamoah Johnson. I am me Asamoah Johnson. Mikura Bible. Sasamo American. Sasamo American. Tro. And Trobi enim. Wonyame boame. Rade boame. Yo, Miura. Area ya wodo wasema beda mi. Ade na ejeje wo. Ada wodo ma. Area de amenkum sempa. Na ni nyina ne se meware oba bia ye friend Grace Asamoah. Tabua antu ye na Asamoah ye memedin me ye na ifro na Asamoah ne beto ni din so na nyame ye adom ye ware ye nya 15,005 ye 15 million nti 15 million no we engagement no ye engagement ye abe mu ni
me bacho ya ware 2019 hey na mo ye wedding je 15 minutes 16 years in me bacho ani ache ni mudu ka se na anu ye ni nka ebe ye moka ni pa she da ma wife ni je be 2019 be na ja wo so akote akutumu ana uni mu date awale date na me afia be 2010 or 20 timunya 15 million. Yes, 15 million. Mate. Enti numwana me kope bosia. Ya de koto first taxi. Ya me de adwuma. Enti the sati na nabi ba ye program aya ware no aya je o baby na nabi baby. Ti oba no ka kire me se o ma ya asase near the akoye afu na afu no ye oba na me ware no otena akurase kakra aye enchi na that time no na oba na enu aduane e ma ne bidi enti se ma ware ne wo fa asene dia ene o ma ya sase na me dia ikoku pia na saafe no me say ware be 2 years na am start say adwuma no ntimi ye ya du baby na no baye abomu kakra tinobe no no me ka na me so na ye caravan astra me be sesa no koto tidi anu so e bosia ana me je nti bosia no no na saita na maame no e de adwuma me ba cho maame no so na oton enwa yo eni enkwan de ya wusu ya me ne kwotena single room for the first time nti woma na me wofa e ma ye ba bi tran e pie ne asa na dan they can say ho ani adan mienu na ne nkola abem bacho na ono wo ma mienu but me de na me ne wo ba na oni ne du bi bacho me ne baba ko e bedru ho na asa eni yo eni na wa ba ntema ne ntemu no nyame ye yadom tidi no abaye adwuma ma ikodu bi se me wo fa ma ye za flat no ye adwun se obeton ba yire okay aye tano so market okay ifie no wo market ne ase ye bufa kra ho na ze iPhone vo bi abedi a omode ye adwuma nti ofie ho na ja ba yire ne ba mu no me na me kofa ba na kofa no we me ne no na eko ewo moro market bi ne no e fa bia na onya ayonko bi mo ka kire ne se okọ yejine honma bi a chechima ne ade a bayre ho ntino ko fa bi firi so ho ba nde chire ne obejaye no hu se saa moro market ha ne ye nti obejaye ho no kro nti me de me ka na etwe bayre no ba fie e ba sabe na me wa akora ba ko ne fence skido a water na so sisi a ye ba na ya che e de agu cage mu afi nso ye fie ne ya brosanti step as no hoso kakra fine itimi sha bayre ba 1000 e de share steps na se timenene ya adwuma anuma na ka no akronfo ba mu ma ka no bairai nyame ya adum ekohu ka no Accra road aya Asankarberia a mo dia fa branch road a mo de ka ne ko na nyame ya adum paibo mu na ka no yehu ye na ho ne ma sei ti ye pebosia that time de ye ka no ya bairai adwuma na oya nsumebo ano enti adwuma ne ye mu no tidi no yabeton because of say abrokonfo ba mu na ka no eni hu ya hom ka biem asa ahodini ntina ese ye ton na me peka foforo na ye de toa adwuma ye so tibeton me to ka bi e fer transporter ndi transporter no no bayre kru ya na me de ye adwuma nso kakra me ba trotro e wo bantoma a ye station me ye station chama e wo nti maboa ma nyame ya adom phone I don't know back a crab mu eye body mankan ne niama nti ye ton saade no no my iska kakra eye 26 million na obay ya wa ka kire me say 26 million na ye nya no ye fa nkopa asase na me so eye asempa nti e baya enkonti edi nkan ye di kan kokofodua eye atwuma kokofodua yes ti ye call ye no ye nya bi na ye half prot ba half prot na se Balanda boys e wo so dede ne niama bia na ekoso nti eye se ho no emoayen cause me payment so se be wie na fe ntokwa ne ade ti ye free ho e ba fie ye nya anyi kofodua de no nti woma na wo ba yi okọ emem na okonya bi wo emem
na menu nyina akokɔ hwɛ Sunday bi na yɛkɔtua prɔto no ka na kasa ne nyamo no prɔto no yɛtua ka na papers a ɛda prɔto no so no mani sei ɛnhu da anso ne kɔtua ka ɔbaa no ɛna kɔtua ɛyɛ adwuma a yɛayɛ mu sika mo no bae ne mu a moton yɛ yes na ɔde bayere na meboa ma yɛyɛ ho adwuma wɔ meame fie no nso ebi ka ho ne yɛde kɔtɔ prɔto no afei nyame yɛ adom yɛsate dan no da yɛbɛkɔ adwuma wɔ prɔto no so no sɛ yɛfa libras bɛyɛ 2 anaa 3 a metumi gyina baako de ahoɔden boa sika fam so meboa na ɔno nso no bayere sika nso saa berɛ na biribi aba ne nsɛm kakra nti ɔde boa ma nyame yɛ adom yɛsi fie no awie nti yɛbɔ adan no yɛ hɔ no ka ho nsia baayɛ baako ayɛ kitchen no yɛde baako nso ayɛ ɛyɛ nti memfa na adan nan ɛna ɛwɔ mu ba hɔ no ka ho a ɛyɛ num ɛna kitchen ka ho nsia afei ɛbaa sɛ nkolaa na mea megye ɔmo wɔ mea me fie a ɛyɛ ɔmo ne mma ɔde ɔmo bɛware no ɔmo ɛba fie ɔbaako ɛnya aware ma ne kunu firi ma the age of 33 years nti na ɛyɛ so sad ba yɛba fie ɔde mehu yɛ ne sɛ meyere ya ma nkora yi dan a mekora mennim ho hwe ɛna me sɛ maame oware bɛma na akɔba na dɛm wale ni na nkolaa no nyamo ne ɔmo nete me ba cho ye ne nkola ne neti nti some no neti automatically omo papa fi nti dan na se omunya bi ba ne mamu no de mu ya ne se wama ne mami no no dan ya mekora omo mamane menti asu bra Johnson mo ne nkora no neti ti esi dan wie ne nkora ne dan ni agere no me so no se ne papa ne maami fi ni ya mo te wo mo de agere bo wamane anza de ama me kasa ne se nkola no ba fie ho no se bia ho nti wo mo wo baabi nyamo ne wo neti no no mo na neti tano so ayeta no so me ya me fie enti na nkola no e wa aware ase ba ko wa aware ase ana ba ko so wo school enti bra ye ba ha no kora no mo ni ho da bi no mo da so me ba ko wo me fie ho ana ba ko so wo ni kunu enchen enti wuo no ana de omo be kan ye ho enti maama no mo dan a me na mini mo hwe ba de na mini ni se hono na menti ase na omuti baabi a na na omuti baabi a na me ba cho ba ko aware ase na ni kuna firi sa nti ni ku firi no obetena he obetena fie ho efidada num dabi efimunu wo se hono na ba me na mo amane yes no de na udi wo point se ko ti baabi no waba na wo ima ne dan dia se obetena ye nchen eye ni nua ba ma ba nso o ma ne dan a eno so wa mo amane afei de otoso akola me ensa ono so ye na wono ne ba o ma ne dan a wa mama mane so bebe bia ne nipa akola wo dem enti de meni ne se me gba adwuma oba ntoma eye akwabo ahene dan ho ye trotro chama nti me o TV kotua ti se de bohu ya bia me de abo ho ha ye nyina ehwe me ba na ne ba pani na ne kuna okwa wade a ne kuna wu no wa yi me TV no de asifom edi ono edi abebo ba edi abebo dan ho a wa mama mane nti won in fact ekire me ho no de bebo hall ana dan odem hall ana o de bebo ekire me bibi kakra se de na ekoso ho me so na eja wasem no be page mu kakra se de wo twene wo ye no nyabotere ye no ba bia na ye brand ye na agire ye na o chena kan ye nwie na ebeto aso chena anye sa ye nso pesi etie cause the way a wo yi ba no asem no wa yenso mpese ebe rush si enya daage ne ewuram na ehunu ba bia no kore no we ye emnante enum ezi efom nante akwantuo heba wo madu pa odi abadwa ma aso ni bi akwantuo heba me hya no se wo yefunu yade wo numu ato wa yem kuro ubra yem hawo typhoid nyina ebetu ase ama wo akwantuo heba ke me hya eno sutunsa ya de he magu manimu ase ede epua kekaye baba so kanama be baba so soneye ni nyina yi ni ho akwantu e ba ko mesha etu koko opusa wani na wuhu ni emesu ye kura sasa boro mpompo eni tipaye denden be yi ho ye wo labor runabout asafo kumase o se ba bi eto no o manimu ba bi ada eye papentu o maji bi ton 0241 296 622
NS Eba Industries. NS or the Aba. Or say NS sentiment, dear. A year, our dear ye. So, Honamania say, where you tina Sawati Abegu Quench. Me pacho, Namu Bon, Onamneya Basa, Coco, Hoke cow, Mufwase, a pacho, a hoa, and a fade de quafe bidobody asawa. And this one to me. Now they are femme, they are femme. Pacho, awake natural capsules. Papa. Ma bema ma wujina wona so ba ne bema eye adwuma ye ma immune system nya wodi sayade nyinada every oba pemfo nko ho wunya mfinhye du mienu atwa ne kora ba bi to no Ghana ha ba bia kuma se adani heba Misty Colinac ena Habmay ena Chris K wonso ubenya bie 0245079915 ana 0276537010 Traders Farm Enterprise black and yellow bidie powder ipachonumbi ene wiase ye hu papa bi show bag im party a wo kro no unum de wo be poison wo office ho be bia se wan wadi aduane bi aboro so cholesterol ra de bone sabu no hawa bam unyi so wanum atwintwam wanum senya hangover halitosis enum kankan me pacho wo fra se wo tandodo etane so e matui e ba sen kan VIP na wo tan enye koda ni nyina bebo yi wo ha we dey free wa man e ye black and yellow shoulder pad benya bi e wo Freddie Mens dan heba o si shoulder pad you apida kwali Hey, black yeah, Pogwabra. What you go to more? What's the shoulder pad? Me pajo benyabi wo baby to no bia mama blaze rekwa ya gia wo na me se me pe ehia 0243943413 a rubber capsules and feminine wash rubber dia back oba pampa ejina mu nenye wo dross ya wa tumu se mu bon jibina fa huhuru na fe one capsules no na aboa amane ma ye kama oni be ma da na emu hyehyew wo kama asa wo je ho wo boa wo bra yo sisi so ekoba ma mesha wa ya dwuma bre usisi utipaye pacho benya bi wala ba komase enkra new fadama o se 0244634024 ana 0548666600 edre FD4 ajatum ejabo ama enti ede na asi me pacho de asi nyina maami tebu e de no de aye wo de ode aye misese ya ne se dan na ode ono ni din eto so a memi din ka ho no o ka kire me se dan no memi nka ho afa mi ni tumi bia se me kura dan no safoa na da wade ne sese de wo mu ni se oba ne nkasa me ho ye ne asore mpanimfo tena ase bra na ye program e mo frɛ ye ma ye ikosia mpanimfo ye tena ase no de o mo ye ne se dan na yesi no eyemi no ye dia no kwase ye benkum ana nifa na asi no eya aware die bibia ye baako no kre o ka kire me se bra ibedu fie amane ne ka kire me se one die onte die mpanimfo no e ka no timo obi aha na dwinti za soro no kora no onko biem ese de o ka no na ro ye wo ememu no ye wo ememu no wa free ememu asoro ho e bata no so ana no kwasi da kora so ba soro wata no so na de ha mesisi ya me de aduru ha na de dan no se fie o so ti obi me te ho ma one ne ma aneda na me nso me ne me baketo a ma one ne wo no no aneda akola no na tare ye fia eye me be man na mesi na se me nya problem wo me nsa akola no tare egu ho boso me ba ko a ma me na me ne na wo ba no kro amfansi na ni na ne ma ni nuanom na wo fia so ka do mo nkasa me ho nkola no asore ne o mo maame aye wan se fie ne ye o maame de mano ya ha me kura wo mu ni say papa we dia me nyin ya de tie wa ba na nkasa da yesumu da bi ko fa da yesumu asem ma ni sunsumu asem me pa cho ko fa da yesumu abebo me na no me abeka che me ni ye wo me da fie ho anajo 1 o'clock ana me hu se nkrofo bi abafie ho e wa da yim we kura de eye da ye no me yi physical one na na ba physical one a wo ma ba fie ho se anajo da suo no me da ho ana me hu se
krofo bia be wura ye corridor no hono ye contain nti wura ma corridor dam tia sa nti omokọ na omaba nti me pagya me tia me bie ahwehwe na mu se eye mrantie mienu a ba ko abagye se e wa chen me die na ba ko se oni abagye se na ye de ayibia ye anim ajo no mbe ye nyankama de wo fie ho se oba no se me fie no kwan bi obefa so a obetumi no obetumi ndi se mezi mintudi a ene me ntwen na mehu na jabo ama ye de na akofa we nyina ba wade no de akofa we nyina ba ne se dan a ye si ye no ni din a eda paper no so nti na o se me otu me afiti ho no wagi dan no ama wono ne ma nti me ba me ne na wo ye kora no oko 10 years eda so ene na eda dan bra na me ne kora problem na ene akora na eda ado mpa kora no akora no mpa ne mu ahwe only say bi akora na eko school anopa ode ne kokora na se ayi bibi sika kra bi obeka kire me se ya ma me tabu ya disa me ba be fa akora no ye na de ekono ejabo ama me de asema wo kan de me nyinni yo me nyindi on se suhyefa de ye muya bia de wo kan no enye no kore so de ye nya no na yentie hello hello yes mami tabua ayima hallelujah o amen na ya ka se wo banade na wa mai me hu ofin me ba joma ta de me ba ya so na me hye bidie oh ko me tena me hu na nyina ye bidie oh nkanya hwe so bi anim sa wo ye brefo a wudi wudwa tu ochina wo beba mesre wa na nsema papa na ka gusu ne doso ese wo ba mate ene ye de be wo ha ya na ochina ya hwe mitie maame ochina no papa o se kan be impo Dura betain. Osai. Dura time maame. 10 o'clock. Me pa cho me dofo. Ochina nyame ya adwuma. Ya wada na ya ye koto ba yere no. Nti ya wada. China na akoto. Nti me koto a na me de amaka aba. Na che se mafa. Ade ase o molo market. Ba yere ni o molo market. Molo market je se kumase he ya. Nti rako fumba chewo. Nti me koto a na che se mafa na maba. Nti ochina e botan ya ye hwe wanim. Oh, pain na aba. Na me kwana ba ira na me ye fafara na menya. Na me da se pa mam tabu a. Me da se pa se wade wobu ama me ye be hwe wanim why? So chine wuku. Chine wuku yo. Ne chine pa me papa ba ira no. Ayo. Ya ochina wuku ya da. Nka sang peche. Mate ya bapa. Ye be hwe wanim why? Bibia be kama isrewa yo yedase ye maami wa yade wagie so kama mam tabu ase de o kasa no sutumi se wonye nipa bonini enti su hyefa ye muya ye betwen no no so aba na timema waka wo de nasi se be ye o kina no no so ye be ma na kwan no no so akasa busuafo ye ba nyameche akodai nyamede ni ye adwuma wie ye bri ne ba abrochire for the em senya meche wo ba ma wo ma dance e ba no doso na etiefo ntie no mo hwenhwe first day na oba ha no nyame se abofo de o ma ye adwuma no de onim ni din aye Gabriel de aka no odi 11 years ye bebo bodin na eden akire no to no anyame che no watoto abofo ni din Angel Kwame Angel ama en wode ba akokora to me so me Angel wo hinini na se wakoto me di Angel wo hinini ntino edura na dwoa na sa wo hinini ni kwastament sister bia e wodu from oboase e wo me fon so ode awo issue ne bae en Angel me no dayem me de nkwala amenu akoma sister no e wo me fon so style dey ebebo tina chese Angel na ayi na me chede na to me no ese me mada no na assignment Angel ni wada roma odifo pomo sister no na wo me fon so udi se untwa o se dream mu no me hia no me bompa ye ma no afei odi ya wade bebo pese me tutum enkwala mu no fresh mienu me de mama no eno yin ni ka kire o yin ni ka kire nsa ai enji o yin ni no o ma ne koya assignment wo boase sister no so wo boase di abusia ye ni atro se wo begie dia se wo nyame tumi fa bia so efurumu ba
onyame tumi fa ne so kasae wo bra na nyame pese fa ne so ye bibi na so obenya gidie no wankeka nsɛm a onyame betumi afa ne so aboa wo wo so be kan nsɛm so a fa wo kompo fa wo twu no no so mfa na do won tira ne baby ti nyame che number ne nie na mom okɔ school etu benya na agire weekends tu de frɛ number no wo frɛ no na obey available okɔ school se wo frɛ wo nya no okɔ ne school tu de offer number na hye bi e wo no se wo benya na weekend na on be catch no 05 35 89 7699 05 35 89 7699 tinyame chese we enjiri wo hini ni o you say the abeka won yo ejabo ama eja Johnson me pa chawo sister ni man o de mba wale no mususa me ba chawo na omo eje Jesus ene se no mo so kakra ba se o manyinyi o ma wale wale di na so o mo benyini o nsem akra ne sa na setena no ne omo tena yi me ne omo tena yi bra ne ye wo fia me wo fade ma me ya timuta no so de na me omo tena setena bone na ye de na se si ai asa wakone abeta bi sei ni nyina ne se oba no kwan a ode me fa so e den no de fa so bra no kura bi wo ba bi e se timi pie wo ba wo ne tie no nti wa bodam e no sole da kwa wate akotomu se tan a ye nyina ye si wo nka ho ne metu so atia e wo m se ma ne bi to da bi wo mo polutu wo mo made nanso ba bi ni wa wisi efreje ni ho jawo ho Eja Johnson wada wo no ma de wo mo ne se ye ware ye no no adwuma ye no no first of all Diana yesi no Dina or the toast no or catch them say because of say or no need in a paper no sintin me ne aibia wo Dina yesin and I'm catch them say mommy me no and I shall see Dina see my ho dey me sika car me ton yesika as abre me ton car 65 million oba wo je to ha ye di wura dem kro amama mani wa mama mani o enti bra mi bisa o say bra so sen ka me kope ka ejebosia ka hona me de to o se ye dia ye dan na ukodi wa dan ukodi nkomo kire wa wadanfo bra kwadwo o mem sisi a se fia wasine de wo ukunu enka ho na ye wono ma fie ne pa cho fie ne musi no sika ko mu bi misika wo a oboa no me boa ye start nipo start dan no me de 30 million na ma no eye me am chairman na di ama me ba ha tichiru kura ye nanu ya oba bi ene ne wo mbim area ho me dua bode bebre ene banche ya ekọ ho me nu nyina kura na ye se adwuma wo ye fa na me so me ye fa na akola ya me kana sim se ye se me sore na me niska akola keto na me na wo no onko school o maniska na me ko twa bode mienu ama de my sister bi wo ho because ono mama fa mo haje mo nkasa mo eti onu awaduane na omuso no omaduane me no aduane me didi wa bonten na obaketo na me baketo na de berebia ono omo ne wo ayi enti aduane do sorry a ko school enti me maniska o de ko ba nwumre de so ba fia na ma me ba aduane obedi bia na mo no amoma nwumre de ba to da me didi pie no fie sai ba to afi ni wo ko 10 years oba bema na bode na me ko twaye no me wa adwumam ba ntoma na oba no ekoto se nipa na me de bode ma wo area pense village no ya na omoye bojwa nti ade bia wo sa so no bode ba nchene ade nti metise oba na afrem ya dede me yira koto ase no se me ye krofo mako wia bode na me dia bre sister no asoma me ka dance for ho na me pese ba ye tra yabeko ne ba dia me kan nyina no mbem ho ne ka no so ho mba frempa ha ho yes ya kwa ko hwese nyina ne dia eko oyo ba bia onim kasa gozo to no asonde mo to nwum ba otonwum bia kasa tie me mama asem kana me kan ana oyo bia ayi asen sabode kwade wo besia kasa no na sem no be kase eno dia nkahwe eno dia nkahwe e kan bebi no kura ho ana no kura ho na kura ho enti now no me fan say no right about Sunday Sunday no right Monday Sunday no me ba meeting me ne me adaba for no empanifo e wo mbe ye meeting me ne secretary nti meeting no na me nya ko be 5 something ho
abra ne yempo meeting no se memfa safo amra na ono ne safo ano oni fie na ne mane tu kwan ko baabi ne mane tu kwan ko baabi enti o ma bedru fie enti o mu hia safo ade enti na me makipo ne dan safo no so e chana do ne yesu eye na ye 5 eja Johnson me de me say asem we no kura bi bo maame no won kwatwe mpena bia mama me nka se me ye Kristo ni me mpese me di ho adanse o dia manfo be frɛ eti won twempena me nim saade no kra ye wonya ne hwe me ye ne hwe na ne ye di asem na abo na akɔhoma me bo akɔhoma mu no wakoyi asem na no ba ti all of a sudden wonya abo ni bia akɔhoma mu no me kyerɛ wade ma me nkyerɛ ade ba ha akɔhoma no ma wode aba ono ne ba na ni kuna wu no bra ni kunu wu ya ye ne niama ana ba ma ni wu de asabe ye se ejabia me ye asew na sankra on papa wen ba jo on papa de minim ba bia o sisi ba oti ase nti ye bedru fie no otwa me mpoa se ono ne ba ekunu ma ne 50 series abe na me ma ne 30 series ye nso ye ho no ye waduane body e banche wo ho na me ba ntoma dwamo ha ubisa me college am no mo ha ombeka udidwa me didwa aw makoni ne ma de kofie na onye obi adabia ono aduane ntie kura ye didie na koye Sundays nti me kura ye ko mem no me na me wo fufuo obeba obi free adwuma ba na magane bi me driver ni ba for the past you know me buy a chama here me ne car na ya don na de woma eye me yakura bi di oba na ho ya kase ne se bra me ton me car na me niska no me van say daily basis akoma na man hono sati sa so obachiro nya ma we obachiro me nyansa ne ma na tena se bo mitiri so po seti sadia hu because I say aduma me me oba edi bem ne me kware a said ya wukaye no kura mamtebu ama nti se no kura dia ahwe mema be fie nwadwe wo ema no mahu se me ni koyi bedru ba bi ne ye beyimi ato achi ba bi so na dia wo kanu bia na enye no kure ti age se chena na ye behu de etiem me se champo mumre mutawutaw ye nwura mu bebre se o chena mamtebu abebenti so na me da se we dia nka ye hwa enka Pentecost for de wo mutete no enko wo mutwe ware mfie dunsia na awade nso aye kama wo myom bibia ebom na so na me edrum emrebe ya na ye me Mr. Mekon na ye ni brade kakra se bema na ye abusuati so ye okristo ni de otiase na de be na beba ama wono de ni din akwakoto plot no eso can say plot no ekrata no be made ankoso bi na ekwan ya yo fa so ekwan ya wo fa so esenka sebi o wo so no kan no eka na enka won twa ma mu nsida ne nwie ansa na nkrata asem no aba dan so enya aba senior so maame eka no maame no enya mekasa enu tini ese ye kanu ye ntumi kan nyina ne mom ne ye se ne se wontwi ya aba aware enu no akakra we na ya na ye kan se fence operation chese bem oba no etiti wo amma wodi wo ya no ne manema ye se oba no se ye sere no we na ya na ye taka se ma se ye ma no nyini eba beto ye ne a ne enu omo abo abuhia ne ye kunu mo ama ne ye ma no edi komo pa ebi ne ye sere Pentecost for the one wo enchechire papa enu te se maame no se pa na wo ka no epa de me de menyi ni ese ne so maame kan ye no china be hu de etwem bia na bibi ewumu na wo de wunni wo ye me ye nya o wo betimi ya ade ye nka nche na hiemu ne de kun etia enu nte ne ye mompa ne ntwen ye nu so entwen ope kopim se ekira obeba na ne obeka no ye nyina ye hu ne ye so ye beka before bebem na ansa na no mame nti we free hotel na yenko Presbyterian Church of Ghana swami Wadin finishia duosunum hooray. Was celebrating 75 years of God's grace, assessing our stewardship. 1 Corinthians 15 verse 10. And then asemwa
ye gina so a ye de ebo adwuma yi na adwumadie no wadi bia ne aka ne say 15 on the 12 November na wo bodwa trada e wo soame Grace Congregation asole me nyina be hye won anniversary ntoma won matwa no na ye de ahye onyankopon te asefo animonyam Tebita ena ye kan fly alignment yakopon ya domo a bo modern ase ochina free screening eni obeya ma prostate eni diabetes fo osi ya be me bi wo ho ana ne tadua mu hyehye no wadawro makoko usisi emu ka o se de aboa bi wo mu no ka o pe yade ya fani nyina koda no yade bi a wa moso no onyame amani tumi ye won crying Madina Firestone Foot Bridge takwata this sunwan Kumasi Sofala Alignment 0202347647 Boris B chicken papa BBC ifia kokko eye halal kremoni ekuno me pacho wo se ye won antibiotics any vitamins B anti eye denden mremre every 16 copim 12 kg ubenya bi akokko nsa akokko sere akokko bo akokko ta krameduane misidi nso ubenya bi Bantama High Street any Presbyterian Asafodi enumhye Sawase Market Santase Runabout yani Unity Oidi enumhye Poku Trading Yadum SG Mall Top High Sheb Wadi Junction Pacho Frey 0544444453 Boris B Chicken osi efie akoko papa wasemi di for bremwe amedi asem na emi na judge asem we di emi nya be me wanya hepatitis wonya hepatitis papa emu oye o chese pop say no credit say no credit ke boye o sense system say die na so yenya be maka akoma to yem waka wasem china obema akwan no wasaso aka wasem na emom ema hepatitis no enkoka wa kopim say ba obane kasa na so be kasa nyabotre ene waka na asem nyabotre because asem ye bie from now na what about chicho ba bia no kroda no de ya no yem yesese yehia ni bi obane hiti ba bia hopa clinic ekikia na afanu no ba ko atiada de yeso secret su che ba bi because sabi obi so wale se be ma yetiwe ni akowale obi a wa wo ba na o si fie se onu kura landia memi sika wum onu sika wum enye possible se ne ma ebetimetumi etim da judge wa dawruma ye be hwe nyankopon ade wo chena wo yuoni wansani ye be hwe de obawi abro nkruma anade onim nkruma wie etichina ye maame beba na ye nwa be ma so aba otie bi maame ne kasa wi no okoshense a ye judge bebu sana mo no so etimi abenti judge wa dawruma ntine mane so ne wonkasa me ba cho ne mano na me chia o mo sansa o maame me chia o mo nyi sentino ne mano so nyeme so ntimi firi lo so me ai na de eka mu kura na sen kameka kan ho ye anadwo e da meka se okofa rituals ba fie ho no 1 o'clock no me we answer me back to one wabade mo se oba ba gia kola na ko na me say mami me ni me bada o ba gia kola ke to na ko anadwo middle of the night 1 o'clock akola wada ade to ko sku anopa o ba gine de na ko ma sa nkrofo no na me se me mpene asma me kemi boa pa daiemu anani kai ani kai na dae de na me jani mu no dae de mfa nya dwuma dae de na me jani mu no ya na ebesi ade so dae na mesu bi ya besi ade so very da sa me ka se we mu ba fie o rituals ba fie ho no me so dae me ne nkraman ko ya ma de achi ma mi ko mu nyina ne third day me ne aboa e fe ne danchem ekon ade achi na santa fo yifo no ba fie ho a o so ba je me ba na komo ma me se me mpre no so de obo komo no ma e den nti se me se me mpre ma na mfa mo nti ho na me working out nti ho na me fa kwa na she me nti me bompa ye free that 12:30 to 3 o'clock ansa na me da nti de ekọ no spiritual no me hu se eniema ekoso nyame wo ho o chene diemu 0554931931 0548931931 asemu nyame ya adom o chene ma me tabu ya nso beba na sesa na tie dia no kure ni nke wiase ya na nso ya nyintum agere ma me na nkasa wade ne beba so oba wo ne te boni bia mai yente chechire me yente jame da ade chinye pa akopɛ wo situ umintumi no ntena watwate usu atua hello Pachodin baby akasefri Akasefri nananko wasa elia Pacha unchu hu free TV ne ho kakra mai macho
Yeti. Gana udi ka ba. Iti ayi wani o se ni kura bo no ba. Ai. Ai bi se o di bo ni dia na meta wa so e se da ya ba bi da re so what. Se kwa kwa sa antwana e kuri ko ha pa no ha ko ina di budia. Nti se gani dia mu hwe na se obeya wona ni dia no bisa kada ha bo en pa. Hello. Yes. Pachodin baby akase free. Good afternoon. Afternoon. Sadia papa na kase di obi kan. Ami se bua ye na na ade amano no. Nti e ba na se be tema me na asema. Ado se be bua ma yeso. Yeti ya ajaji ni ye. Ye da sipa. Ye nya go trebo. Me ba so na mo ya me che number mo samo 40 something years ya wuyo. Ye papa abayo na number ni di. Wa ye tremo ya mo be ma ye friends who cry ya no. Ye pa mo chopa ye tremo. Da on se o ko school. Ti ya na ko ye weekend na ibenya no. Chudi am the number ni be ma. Why? Me ba so me da. Oso am de betum. Yo. Hello. 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 Pachodin baby akase free. Yenti we. Hello. Papa, unya u TV ya utie hunri a meyi free so. Hello. Good afternoon. Afternoon Pachodin baby akase free. Pastor me kase free na ye frame ko phone. Yo, eja yenti o. That's all, Madam Roma. I'm no me edumade. Mu e dia na me kaka. Yenti o. Mi fa enforce ba ko to tu ka ya no di me. Ana so di first. Ti na kan na e di fa. Na mo di de se. Na da na ma me no so ba. Na kan the first. So china ba benti. Na me fa, mi se. O ti ni ti agwa mi di e. Bere ma non kana ko ma so ni yam. Na di ya be di ye. Ama afunde apa. Nti na da ma ceremony e mama. Yes, yeah, that was say. Hello. Hello, Soda. Pachodin baby akase free. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, ni baby are free. Me kase free adwa to femi kwaku. Kwaku yanko. Bra minim ne pa okrofo mu ne hojo pa dia me kra me hwe o kan. Brad ya hina wo kan. Mr. Boama. Wuni no on. Minim ne pa okrofo partners. Oh. Ne hojo papa on kasa nya hwe. Yo, any of the Odani dem no nim de yenunu. Ti oba ne ba na be tiri ma de krai wode woni dem ho a nti wono so atene so atua. Ti wo kina ne be hu de tuam. Hello. Hello. Udi baby akase free. Kase free akra. Yo papa enti o. O fe kase mu. Ai. Oba ne de no. Muma sista no onya wori ya mu nyere mu ntie ska no bizo wa. Obetua. Wo kina obetua. Obetua kola. Fosu no ntia. Enya pictures ze mu ko fe ho ni ade no. Oye nka ojama ni kaya. Huni ya makolo no bla. No be tie nko huni ya makolo kora ni etua bra. Ye ko hu a obetua na ade ama no. Umani pia. 05. Nyame number 05 35 89 76 na fe na ufre ukwabo ntia ko fa bidie dia obeba ma kawiu 05 35 89 76 99 Yenko. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, di baby akase free. Because I free for the region. Yo. They come papa ni di ni. Yo. Papa no dia se mo na mo ka so no na so no ya. As say oba no me sure say brebi wo ho a ono graba no be ka so because papa no he na not miss wa bra oba no man sam. So they ya sra mo pa mo hwe na mo kama no. Yadasi. Se ma ya nhwe yi na se de papa yi kan no kura ye de nka se no kura de a. Ne bedru ba budi ma amanu ma ekwa ma bedwane o. Hello. 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 Pacho din baby akase free.
Mama Sujan Cow and council. The man don't want about It's you. And the mama shakes on some wire sentiment, so what's your mouth come for the show? See ya. Mama, Mama, it's flowing. Or more, yes, I program, Mama, on our swat. Medasi. Hey, see ya. See how do I know the farmer? I mean, what every year you. Mama, why expect to go down? Obiabwa. The general seer. The virgin seer. The mom is a virgin. Make a virgin. A virgin. Hello. Hello. Jodin baby I can say free. Mr. Fushi. Yentiwe. Nko amajene dia nka papa no onya dan na mama me na ko mfa no fa dan no ntu ko no fa. Sa hadentia. Oh, the mama said I ba kra so pro no da na so mpro. So, yo edabo ama me pa che o mami woni ni shi anadi sei. Me ba cho ache ebro wayiya. Ebro afini onene nada. Se bia unko ye no no mfa ma. Onene maneda. Ono no se we make attempt. Se enya ade a asori panifo frɛ yen. Ama omo kan. Na kaso jaba. Obia nya bibia manenka. The next day me me yere hia empa so me ka kire se maami se de wi asete ye no ye mfa bibia nkoba. Dabi. Enti ye nya bibia nche ye ho. Asum dwemra. Me se me hanadwene. Wa nti asema asori panifo kan. Na omo se paper no. Memra ne ye nkosesa no. Bisi sa biri bisanse ya sesa no. Odi ebidru. Right. Hello. Hello. Hello, din baby akase free. Hello, Pastor, good afternoon. Afternoon. Hello, Pastor, Papa was me na pese me kebi kakra. Kebi e. Papa no minimum pa. Danya mo minimum pa, minimum na we tano so. We no ene ne ma no. Enkwa no wa bre wo mu ho papa. Au. As omo akota za tumim. Ba ma ka wi fi na ton na minimum no. Ma na nkasa. Na misimu ni pa. Enen pa bon kwa na. Enka ma me no kwa ka me mutu ka ko ayo papa ni bi. Papa na ni hu ni asem. Kra. Na fedi na aba ma me ni mu a. Ma me e kwa ma me de papa na nso no. Mu shu bi na mu na mu ka bi ma no. Onza me ka. Ma me no nka kre. How me ni cause we be amono papa ni be amu na bonten so ye wadani da am so ne na yire na da omunim de ekoso ti kopem se madam Grace beba no ne ebe hu asem ne ka onse be ka asem de mu me nyai o mo se nipa e wo area ho enti no still an me de agire me ma Grace meti wono so ne de. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Me pa me de nana ma me ka se free pokoba ya pam. Yo nana entie we. Me be ne say boy na odi kan ba ne na yire no. Ai. Ya fo di bi di fio na nka o se de me bo ni dia. Ani. Me from mo hia na mo na me se so me am bra fa ni ba. E kun a se ye hu bi dia nye ye kun. Enti o body ni me am hia me papa. Me from yo yeah, that's it. Achemu da afo nyina wiye ye chia me papa kwasi ma afo ne yira kosia da kwa wa hwe wa wale papa kosia da kwa unsa ba kwa ete se alatafo waduru ya wa ye yie wale pa minu ya wale wo tezase one wo ma awie me chia mo pa ofa kwaku atanom ya tezase ni minu obegi nso aye tenten na modawo won hia wo ba bia sabi wagimi no ko no so ahwe no kula naka akuma mi so ebi asome so no ane so no so gina tenten se TV polu ni nyina so ye nyame asem enima eni abrade chemnom sabiri asene ye mugire mu dendenden ya mu hwe bie me maame nom ante brago ante awo sintima boaje me maame na ya
ene ya fieje wa ne chemensa nom na na amanom lebe na ene ma adwoa no adwomufo nyina da mu hwehwe ina ana enso ene yesika kafra wate abaya onso papa da fom chia obia medofo pa adwoa so ma me so da fom enti ye ni abere pa echia busuafo nso so enyina ye de wo frɛ no esi ebi abaso ye de esi na agudie mu fonso aba beto so na Eja Johnson asemu yi ochena ye besan atranso ne enwu asem no ni nedua gubre ye frem ohini ni amakrancha da zo of mama premeni asantema age me atumu ya ya mama di foforo ba pa mesa me sori die agudie mu fo no ebeto so yehowa omo ye ho ban Onitim die pue opue ya wampue ni kwao odi enije ni nkranhya abrabo mu afutuo nyamsum woni